Može. Čim vidiš ljudi? Levo ima, evo ga čovjek. Ajmo ga levo. A ti ćeš da pitaš ljudi. Lesnjak taksi! Lesnjak! Eno tamo desno ljudi. Sad Eno sad ovdje urvamo, kako on. Otvori prozor, smaju. Jebem ti mamu, smaju, piču. Evo. Kao čale, Ljude! Sad ću skrenuti desno. I kod policije. Sad ću skrenuti desno. I mi smo ostavili batala na centru. Ma sad jebeš. Sad je Sad će. batalo vamo. Trče od glavi. Tamara, te sramota? Forš. Gasi telefon sad smaju. Batalo, snimaš? Snima. Sad nam se, evo i panduri. Smaj. Da li je moguće, gdje su ljudi? Eno tamo, eno. Šta je murio po centru? Je. Šta kažeš? Smaj, ovdje! Evo ih ban! Evo je sve centra. Znači, 3, 4, sad. Ej, ja da izađem. Ljubav red. Pa ostaji me.